tata čita novine. Možete uzeti novine kad ih pročitam do kraja. Ho, ho, ho. Dobro. Hurra! Sad možemo početi slikati. Šašavi, George. Velika djeca ne stavljaju ruke u boju. George voli slikati rukama. Pepa voli slikati rukama. Jako dobro. Mogu li dobiti krumpir, mamice? Ali još nije kuhan, tatice. Tata, jesi li gladan? Ne želim ga pojesti. Gledajte ovo. Što to tata radi? Tko mi zna reći što je ovo? Cvijet! Pametni tata. Ho, 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 ho. I ja sam volio slikati dok sam bio mali. Gdje je pribor za slikanje? Tata, zašto nosiš taj smiješni šešir? Ho, ho, ho. To je moja slikarska kapa, beretka. Podiže mi raspoloženje za slikanje. Dobro, što ću slikati? Jako dobro, George. Slikat ću staro trešnjino drvo. Što je to? To je štafelaj, Pepa. On drži platno. Što je platno? To je kao papir, ali samo za slikanje. Je li to pasta za zube? Ho, ho. Ne, Pepa. To su posebne boje za odrasle umjetnike. Pepa je s obitelji stigla do Klojine kuće. Bog svima. Bog, Pepa i George. To je Kloji, Pepina i Georgeova starija sestrična. A gdje je naš novi rođak? Evo vašeg novog rođaka. Novi rođak je mala sitna bebica. Kako je krasan. Je li beba djevojčica? Ne, nego dječak. O, željela bi da je djevojčica. Ja isto. George je sretan što je beba dječak. Dinoso! Grrr! Mislim da je beba premala da bi se igrala dinosaurom. George, beba se ne želi igrati s tobom. Želi se igrati sa mnom. Pepa, beba je još premala da bi se igrala loptom. Ali ako se ne može igrati dinosaurom ili loptom, što onda radi? Samo jede i spava. I radi to. Strino, mogu li držati bebu? Da, ako budeš pažljiva, možeš primiti Aleksandra. Aleksandar? To mu je ime. Beba Aleksandar. Kako dugačko ime za tako malu bebu. Prilično je zgodan. Čak i za dječaka. Kakav je to miris? Možda Aleksandru treba promijeniti pelene. Odvratno! Pepa, i ti si nosila pelene kad si bila mala. Ne, nisam. Mama, možemo li se Pepa, George i ja igrati u vrtu? Da.